bakunzi ba Rayon Sports ndetse na APR ndagira ngo mbabwire ko intare zanyu zagarutse mu ishyamba. Bamwita Djibril Ouattara, bamwita Memel Dao, bamwita Assoumani Ndikumana, bakaba bamwita For Nganye. Intare zagarutse mu ishyamba, intare zagarutse guhiga, intare zagarutse guhiga. Ndagira ngo mbabwire ko muri shampiyona yacu abangaba ni abakinnyi bamwe mu bakomeye. Duhereye ku ruhande rwa Rayon Sports, umuntu witwa For Nganye, yaje ari isasu ritagira ingese. Yaje ari umukinnyi w'umusenegale, muramwibuka, akaba yarakinnye sezon ituzuye neza, agatsinda ibitego 13 akahita avunika. Ni umukinnyi wari wahinduye ibitereko muri Rayon Sports. Ni umukinnyi abandi bakinnyi bose bari bakwiye kwigiraho. Ni umukinnyi wacunguraga ekipe ya Rayon Sports isaha n'isaha baguze ko ari gutsinda igitego. Mu banyasenegale bose baciye muri Rayon Sports, uyu mwataka For Nganye ni umwataka wari impeccable. Amakuru meza ubu ngubu nuko ari mu myitozo hano mu Nzove, kandi ari gutsinda umusubirizo, ari gutsinda abadefanseri. Kumumarika ni ikibazo, afite ubwenge bwinshi cyane, intelligence iri hejuru. For Nganye ni umurokotera kuri. For Nganye ni umurokotera kuri. Tumugereranyije na Djibril Ouattara, nawe waje muri APR, aje muri Retour, ndabyibuka za season ishize, yaje mu kwa mbere, I think, muri APR. Ariko ni umukinnyi watangiye akinishwa ku 10, akinishwa ku 9, rutayizamu, tangira mu mikino ya mbere adatsinda. Ariko nawe uko iminsi agendageza, Darikonovic amuhindura umwanya, amushyira kuri 7. Kuva wataragera kuri 7, nawe yabaye igisubizo muri APR, aba ikibazo ku yandi makipe. Ouattara gutsinda ku mitwe, ku maguru, agatuza ashyiramo. Urabona ko ni rutayizamu Semababa ukora itandukanye muri APR ugereranyije n'abandi bakinnyi bose muri APR. Usibye nta bakinnyi nzi nibuka muri APR ubu, ntabwo abakinnyi ntabwo bajya bakunza gutsinda ibitego byinshi. Usanga APR yatwaye shampiyona ifite umukinnyi wayo ufite ibitego byinshi, afite 6, afite 8, afite bingahe. Usibye ko Mbawoma yaje agatsinda ibitego 15, ariko nawe agakina sezo yose, imikino 30 ya shampiyona. Ariko Djibril Ouattara, APR yatsinze ibitego 13 muri shampiyona, akinye Retour gusa. Iki yatsinda ya mikino ikeneye gutsinda, mu gikombe cy'amahoro aratsinda. Nawe ni umukino ubonye ko yaje ari ku yindi level imeze neza. Rero muri iyi mikino, muri pre-season ishize, ubwo APR yaritsanye imikino yari mu isoje inkera abahizi muri Sekafa Kagame Cup, myabyuka ko Ouattara niho agira ikibazo kijyanye no guhumeka, agira ikibazo cyo kijyanye kabisa no kuba yagira amazi mu bihaha. Ariko ubu ngubu ajya kwivuza iwabo muri Burkina Faso, arangije aragaruka. Ubu ngubu arahari mu myitozo hano Ishyorongi. Bariyo baravuga ko Ouattara yabaye Ouattara dusanzwe tuzi. yabaye Ouattara gutsindisha umutwe, ikirenge,
penaliti byose bashyiramo bavunderezamo, ni nk'ikintu cy'inyamaswa hari icyo gishaka kurya utundi dusimba. Watara nawe ameze neza, ni umurokotera kure, ameze neza nawe yagarutse. Watara, Djibril Watara. Tugarutse kuri Rayon Sport, kwari kugenda tubavangavanga gake gake. Reka nsoreze ku witwa Assoumani Ndikumana ndetse nsoreze no kuri Dao. Assoumani Ndikumana muramwibuka aza ejo bundi muri Rayon Sport. Urumva atarakinnye imikino myinshi, ariko imikino yakinnye uyu Assoumani kuri 6 pack ziwe atsinda, avuga ati ngiye mfite 6 pack n'umwitozo wa tari. Buri match ashya ibitego bibiri, amakufura, ibiki byose. Wabonaga ko uyu ni umukinnyi. Nyuma yaho Umunyasenegal yavunikiye, n'uyu mwataka wundi wasimbuye Forunganye, uyu mwataka Abedi wahise agenda. Uyu Assoumani wabonye ko cyari igisubizo cyiza, waruje muri Rayon Sport atsinda nawe. Ubona ko yaraje ari kuri form zo hejuru, gutsinda bimworoheye, imipira imiterekana, amakufura ashyiramo. Uramwibuka ko yaje kuvunikira kuri match ya Rayon Sport yahundiragamo na ni Singida Black Stars, aho bahuriraga muri match retour yabereye hano i Nyamirambo, aho uyu Assoumani yavunikaga urutugu. Wabonaga ko abafana banza kugira ubwoba, gusa byari nabyo, ariko nawe hari ari koroherwa. Abaganga bamukozeho, nawe ari mu myitozo, nawe ari gutsinda. Ndi kureba Rayon Sport ifite Assoumani, ifite Forunganye. Assoumani, Forunganye, barishari hagati. Iyi shampiyona kizaba imeze neza. Izi zari Hilal n'Israel Mereke ko zishobora ko zizajya mu mitsi. Assoumani nawe ari tayari, ameze neza, nawe ni umurokotera kure mu myitozo, nawe ari gutsinda, ari hafi kugaruka ku buryo imikino iri imbere kabisa itari myinshi azaba hari. Reka dusoreze ku mu tekinisiye wa APR, bamwita Raouf Memedao. Memedao uyu nayo ni umukinnyi waje yongera muri APR, ukina kabisa ku 10, waje mu bakinnyi bagutwa amafaranga menshi. Azari umukinnyi kabisa w'umwaka. Ni Burkina Faso, ni cyo gihugu Dao yavuyemo. Reka nze ndabarebera neza. Yaje MVP, azameze neza, ariko kugera muri APR nawe yarakonfirmye ama assist, gutsinda. Tekereza umuntu muri Sekafa Kagame Cup wabaye umukinnyi w'irushanwa, MVP w'irushanwa, atarageze finale, ntiyatwaye igikombe, ntiyanabaye wa kabiri, ariko akaba MVP. Ni umukinnyi mbona uri muri za style za ba Modric, kini ibintu biri simple, control pass. Bona atandukanye kabisa n'abantu bakinnyi benshi ubona arimo baruboneka. Uyu munyamari ukina none ku 10 rya APR yitwa uyu munyamari uturutse yitwa nde mutipe Memedao yaje Simba. Mwandike muri comment munyutse ukuntu mutipe yitwa, mwandike muri comment. Ariko urabona yuko ameze neza. Yes, yitwa Lamine Ba yaza Lamine Ba. Abakinnyi banyu bagiye kugaruka, mwandike muri comment uburyo mubiteguye. Ese Memedao mwiteguye gute umukinnyi wanyu Djibril Watara, intare yanyu
bamwita Asumani Ndikumana, mwakiriye gute? Hafi kugaruka uyu mukinnyi Fonganye, mu mwakiriye gute ko bari mu nzira ameze neza? Iyi mikino igiye kuzakurikira ko imyinshi bazayikina, mu bakiriye gute? Kandi subscribe tubana umunsi ku munsi. Njye nitwa Philippe Tuyishime, iyi ni All Unique TV. Bye bye, ndabakunda cyane.